Evo nas na bari još uvek. Velike je, pune ribe, ima mnogo štuka. Koliko smo mogli da vidimo. Videli smo jednu veliku. Evo moja mala cica, idemo da skinemo plovak. Nekom ribolovcu je ostao plovak, pa da pokušamo da ga skinemo. Ali mesto je prelepo. Prelepo. Evo ga i plovak tamo. Da vidimo da li možda da zoomiramo. Daleko je. Evo ga. Nekom ribolovcu je ostao. Sad ćemo da probamo da ga skinemo. I evo, uspjeli smo da skinemo plovak. 10 grama. Evo neko je. Da vidimo sistem na koji pecao. Čekaj, malo kreni. Čekaj. Znači, ovo je bilo za šaran. I upravo jedno jato riba. U pitanju su linjaci. Jer ih ovdje ima baš puno. I upravo jednog šarana ogromnog.